That's not something good. Kokok. Kokota. Kokota. Kokot, it's something, or what you said, that I think that means shit, doesn't it? Kokot is dick. Okay, nice. I need that. If I'm doing vacation in Slovakia, I need that word. And what does mean something like that mean? So Redka is blueberry. Well, I said it. You didn't believe me. what the? Guess who's back? No, now tej człowieka, a pomarańcz. A pomarańcz, nie wiem. Yes. I know that means something like blueberry in my ass or something. No, pomeranch is orange. Ah, so what does mean the tuturetka in pomeranch? What does it mean? In pomarańcz. It isn't in. It is ah. Ah, okay. And what does it mean? A blueberry in orange? What? Yeah. Blueberry and orange. It doesn't mean anything. Dobre, toto čo je za hru? Nevadí, ja sa bavím, ja sa dávam Kyria. Нахуй, блядь, сука, чучуретка. Nice. Thank you. Kokok. Nintendo Fortnite, sorry. I know, but it's the same language for me. To bolo dobre. Kapriaču čorietka. Aha, moje skore. Iro, my sme dobrí. I know it's not the same, dude, but for me the pronouncing is the same, you know? Také isté vyslovanie, ja mu dám. Ale nech povie guľočka. To mi nepovedal. Good job, my friend. Thank you, čučurietka. Čorietka. Juro, začneš to či nie? Aha. Ježiš, to bude dobre. Ale dobre mu to ide. Stretneme sa na cesku a žijeme hneď čorietka. No. A odkiaľ on vôbec je? Neviem, pozriem. Rumun. Rumun? Však kokos tam je Don Dreamhack. Máte, on má Black Ops 3 beta, pozor na to, ten by sa s tým mohol baviť. 3 hodiny, takže moc fajn bude to není. Aha, on je nemes ten Von Diesel. Hey dude. Čupči syn. Čupky si im povedal. Čupči syn. What? You are Čupči syn. Yes. Čupči syn. Čupči. Čurči syn. Čurči. Nice. Yeah, you know, I'm a Slovakian guy. Well, okay. I fuck Slovakian bitches every day. Bože, Juro, čo robíš? Ticho. Rozmýšľam, čo mu mám povedať. Good watchka, my friend. Okay, now say good watchka. What? Good watchka. Good vodka. Good watchka. Last is 10 HP. Good watchka 10 HP. Good vodka 10 HP, иди нахуй. Шипни син. Čučorietka. Čučorietka, 10 HP. Ich bin eine Čučorietka mit 10 HP. Čučorietka mit 10 HP. Dobre sa učí. Ty musíš škola ísť. A bude Čučorietka už je do konca života. Guys, in Slovakia, I fuck dortikus every day. Čo povedal? Say it again.
In Slovakia, I fuck dortikus every day. Dortiku. Čo? Write it in chat. Grab your gear and let's go. Dortiku. Well, that doesn't mean anything. Okay, I'm done. Ja som debil. Ja som pridal do práce, lebo toho Ozzyho iba henten nerozpráva. Deploying flashbang. Čučorietka. On nevie čo je čo. Ale vie to povedať. Aha, jo, musíš napísať už. Čučorietka. Čučorietka, why? Čučorietka do Riky. Nevadí, že sme túto hru prehrali. Nie, je sranda. Ja sa vôbec nesnažím, ja očuvam jeho. Ania. Ja iba chodím, keď zabijem a počúvam jeho. Haruzi! No, by to máme to, že vyťapka iba. Ahoj, zoom, vykrsim. Čo hovorí? Ahoj, zoom, vykrsim. Ahoj, niečo. What does it mean? Ahoy means hi. But Ahoj, zoom, vykrsim. Cukurtín. Cukorsyn. Chudák, ten je zmetený. Ahoj, zoom, vykrsim. Ahoj, my friend. well, I don't know. Osi. Ja si ho pridám. Ja som si pridal tiež. Len ty si on nás pridá. Osi, you fucking včela. You fucking Čučorietka. Čučorietka. Bye bye, čučorietka. love you, čučorietka. Mi tu. Ale nejdem. Ani ja už. Ani ja. Ani. Hej, aha. Luminosity vyhrali. Čo? Však asi, lebo stoja tam. Áno, vyhrali Luminosity asi. Či? Ja idem na pozor na hotovo. Luminosity nie, my by vyhrali. Nie, Na čo Navi vyhrali? Navi, áno, tak. Navi G2 v finále. Teda Navi. Nip, Navi, Envious. To dám na Envious a Navi to dajú. Ale G2 kokos tiež by to mohol dať. No ja si myslím, že tí Defenders. No, asi sa nám darilo, keď sme to tam nemali. Čo? To Defenders. Nie, ja som to dal, to som dal samé jednotky. Dobre, NIP vyhrali 2-0 z TSM dneska. Navi vyhrali 2-0. Zajtra Envious G2, to je jasné. No, možno ešte ako nie. A NIP Navi. Ja už to nemám kvôli čomu sledovať. Dnes sú tam dobré týmy. Navi, to dá. NIP. Navi, NIP. Navi. Keď tam bude Mireš, tak Navi. Aktívni hráči NIP Forest, Getright, Kerrigan, Pita, Delpan, Alu, Michael, Fiflaren, Pete, Freiberg. Návod, ako sa stať váženým kritikom Ruska. Správ bordel správo v hlavnom chrame, verejnú súlož v múzeu, strpí v hypermarkete mrazenú hydinu do rozprávku dotiahne stážku Hillary Clinton.
Krećeš tam ovako, tak to vyťakaš nejakú fiťaku. Co? Ja neviem, či čo rýchlička. Daj pokoj. Poď preď. Séria záberov na Fallout 4, no idem pozrieť Flatout. No, zmeníme to pred tým menom, to Defenders. Dám tam niečo Áno kratšie, jo, lebo je to také moc dlhé. Jo, áno, hlavno internet. Čo? Vidíš, každý už to má nejak